I pozdrav ljudi, sa vama je Johnny, evo nas u novom klipu. Znači ljudi, u ovom klipu igramo sam na serveru Marlboro Roleplay koji je otvoren sinoć. Evo ljudi, sad sam upravo rentao motor, idemo. Pokazat ću vam neke lokacije. Važna mjesta, eto, drugačije rečeno, ovo je ovdje spawn. Koji degel, bože saču. Znači nema veze ljudi. Evo mi ćemo ovdje uzeti motor da rentamo. Aha, u stvari rentat ćemo onaj stari. Rent. Ins tabla motor. Ljudi, idemo sad znači do banke, samo znači evo prvo ćemo se malo provozati po serveru. Evo ovdje su kuće, ovo su vile ovdje. Idemo znači ljudi dalje. Ovdje ima ovo firma za oblačenje. Evo ovdje u prolazu nam je FBI baza. Evo vidite kako izgleda. Veoma unikatno. Ovo je policija, ja mislim, jes tako je. Idemo dalje. Evo ljudi, sad ću da vidimo šta je ovo. Nema veze, neka mapa ljudi, idemo mi dalje. Nemamo GPS, moramo prvo naći neki market kako bi se snašli ovdje. Ovo je, sad ćemo da vidimo. Ja mislim da je ovo. Ovo nije ništa. Idemo dalje, potrebali smo za marketom. Evo ga ovdje ljudi, kod Zlatare smo. Sad ću da vam pokažem Zlataru kad smo već tu. Evo. Znači na Y kupujemo, na N prodajemo zlato. Evo da vidite kakva je Zlatara, ovdje je rob, mislim za pljačku. Mi idemo dalje. Motor, te nam je. Tamo idemo po motor ljudi, pa nastavljamo dalje. Aha, upaljeno je. Evo idemo ljudi dalje. Sad ja mislim da je ovo neki salon. Evo ga, ovo je salon auta, ovaj motorani auto. Evo da vidite kakav je. Veoma unikatno. Ovdje motori i ovi kvadovi. Sad ćemo ukucati kupi motor. Salon je trenutno zatvoren. Evo ovo je tamo posao građevinar.
A mi ljudi idemo dalje, ovo su tu neke kuće. Znači nemamo GPS, a sad nam je neophodan znači ljudi, ako želite da snimim na ovom serveru neki posao ili tako nešto, pišite dole u komentar. Evo ga ljudi, ovdje je kosač trave. To ako želite da snimim u sljedećem klipu prezent kosača trave. Ovdje je. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. To izgleda da smo našli market. Kupi. Aha, nije tako. Znači alt za kupovinu. To ljudi, GPS uređaj. I kupit ćemo telefonski imenik. Sad ću vam ljudi pokazati ove najvažnije lokacije. Ovaj klip će biti dugačak. Važne lokacije, idemo do banke. Polako idemo, nigdje ne žurimo. Najvjerovatnije da će nam isteći rent motora. Evo ljudi, idemo. Aha, evo je banka. Otišli, evo nas kod banke, da vidite kako izgleda banka. Ulazimo u nju. Evo, mapa je veoma lepa. Prvo ćemo otvoriti račun. Otvori račun. Cijena otvaranja, da. Pin kod. Ovo ćemo ljudi da slikamo. Evo banka, ostavit ćemo 2000. Evo idemo dalje da vam pokažem još neku lokaciju. GPS. Aha, moram do checkpointa. A mi idemo do spavna da bi rentali. Jeli, ajmo do opštine. Evo, idemo do opštine sad ljudi. Wanted level off. Evo nas kod opštine. Sad ćemo da uđemo u opštinu. Znači ovdje prvo da izvadimo ličnu kartu. Izvadi ličnu. Sačekamo par sekundi. Znači ovdje ORG kazna, lista poslova, lista
poslova. Ovo su ljudi poslovi. Znači idemo dalje. Sljedeće mjesto koje ću vam pokazati je, sad ćemo da vidimo, ja mislim da je ovo naš motor, jeste GPS kucamo. Ajmo ljudi do autoškole da vam pokažem autoškolu. Evo krenuli smo, idemo do autoškole. Evo ljudi, autoškola. Evo ovdje kucamo polaganje, da položimo vozački. To nećemo u ovom klipu, to će možda u sljedećem klipu. U ovom klipu pokazujemo neke važne lokacije, idemo dalje. Dalje važne lokacije. Ajmo do McDonald'sa. Evo, odjednom nam je opao FPS. Stvarno ne znam ni ja šta je ljudi. Znači ljudi, to je to za ovaj klip. Mi se vidimo u sljedećem